دم باش کدارنیجا وارا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق باران جوی پودکسته نوتن خاین سر کلتور sanat و ادبیات رادگینم و ساعته و دقیقه اون لکبن به دنگ خوا بورامه تاریخ ایدئولوژین کردین ترکیه به تراژدین گران ین دوری تخیلان داگرتیه او تراژدی پرجاران به دست سردستان به سر کردان داتین لی کرد لشونا کل همبر سردستین خوا و سببین سرکه رابن رادبن دنیف خدا به هفدکوین و تراژدی لسر تراژدیان لخا زیده دکن زنار خامود بلوگا خایا هندک رندک دا جویران شهر 1977 بحثا مراسم جنازه کی دکه لگور معلومات زنار خامودانه تکوشر بیترس احمد سوکن یل ارزورمه طلبه فاکولته بویه و ساله لوی باجاری به دربین کرین فاشیستان لنخاشخانه هاتیه کشتن و زنار خامو و حوال نویجی خواستن جنازه وی ولد پروره هیجا لویران شهره به رنگکی لایقی وی راکن با وان سالان زنار خامو دبیجه اوه چاقی به ریا دکتر شوان کتیه و جبرکو احمد سوکنجی حواله وان بویه شوانجیان حاضریه مراسمه کریه زنار شوانجی ده زانین کو دوان سالان دا کو اپوجی هین نبونه هیز لویران شهره خینجی شوانجیان ج کاوا و ج تیکوجی چند کس هبونه و وانجی خاصنه او ده مراسمه دا حاضر بن برپرسی شوانجین لویران شهر زنار دبیجه بو مراسمه او لسر ناوی کوماوان به برپرسین کاوا و تیکورا رونشتیه وان سر سلوگان و پانکارتان دانوستانن کریه لگور لحفگرنه وان قرار دایه کو او ت سلوگان و پانکارتین دیجی چین و سوویت نخن مراسمه نویسا زنار خامو و فوتوغرافکی جوی روی رابردکه کو د مراسم قلبالغ دا سریک هبویه یک تنبویه نه فوتوغراف لی نویسا زنار خاموج رابردکه کو جه کاواجیان یکی بدنگی بلند گوتیه بمره امپریالیزم سوویته و کاواجی و شوانجین لمراسمه بهف کتنه پاشا اوزون جی د کتابا سر خالقا فرید اوزون دا بحثا و رویا 1977 دکه خارز پاشای شوانجی iddia dike ku wan di merasimê da şer sekinan diye bes kawaciyan dîsa êrişî servan kiriye. Di dewamê da bi dema niha bi present continuous tense paşa dibêje di berîka min da kêreke destan heye. Ez ji berîka xwe derdixim û dixim destê xwe. Carekî da dibînim ku Ferîd xwe avêtiye pêş hevalên xwe û êrişê tîne ser min. Wê gavê hemû însanên doraliya me ji ber çavên min wenda dibin. Bê Ferîd kesekî nabînim. Ez jê ra du caran dibêjim. Ber min nê! Ez eltexim! Ber min nê ez eltexim! Eger meriv telebeyê Kurd yê li Erzurumê bi destê Tirkperastan hatiye kuştin bifikire û di dewamê da Kurdên di merasîma wî telebeyê da bihevketine bibîne. Çi rewşeke trajîk û bindestîk. Zinarê Xamû bo wê rewşê di sala 2012 da dibêje kêm aqilî bû. Paşa Uzun jî di kitaba xwe da ku di sala 2006 da derketiye hêvî dike ku zarokên welatê wî dilên xwe li hev reş nekin û ti car nebin dijminên ruh û canên hev. Bes çito ku di sala 1977 da ji milletê Kurd xarziyên şivancî xapê kêrê li xalên kawacî rakşandine, îroro jî dîsa ji wî milletî ap û biraziyên apocî û barzanî cî li şuna ku berê xwe bidin sedemên sereke, bi roj û şev bi twîtan xwe li hev dur radikşînin. Belkî lomaye şîra Ferîd Uzun a bi kevokên spî dê bên firandin dest pê dike, êdî ji hêvî û umîdiyan zêdetir hemû eleman çê dike. Gudarenêja ematin dawiya bernameya xwe. Metna vê bernameyê hûn dikarin ji perxudres.blogspot.comê bixwînin. Perxudres podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vê gavê
بخاطرê we.